أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على خير الورى والرسول المجتبى والنبي المصطفى والحبيب المرتدى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم ارزقنا علما وزدنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli din nakapuji iban sangdit fa Allah subhanahu wa ta'ala in tindian sin pengajian natu hadumini atau kan maudu long sin bahasa Arab kalabihan sin kamatay atau karayawan sin mapatay. In bakas natu ke pengajian si mana lima bayat tu in topik natu atau kan in maudu natu sigpit sin kamatay atau kan sakit sin kamatay. So biyahon pengajian nato in kalabian atau karayawan sin kamatay. Kabay talom sin kitab Sarfus Sudur bisarhi halil mauta wal kuburi. Ta'liful kitab atau muallifuhu in nagsulat sin kitab pagnganan hi Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Liukis niya alam sin kitab ini serta iban dalil alam sin Quran iban hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in tungod sin kalabihan atau kan karayawan sin mapatay. In parkala kamatay long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Aun dua perkala landu tuud kahukawan sin anak aku Adam. Di mana manusia. Inambuk perkala dito amuna in kamatay. Inhika dua perkala amuna in mamiskin atau kan tiyu-tiyu dain arta. Pagsapama biya mga businessman atau dayahan. Di sila mabayain tiyu-tiyu dain arta. Inyat tibeta sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa in kamatunan niya yakrahul mautu al maut landu kabungsihan si manusia in mapatay sumagawa law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mautu khairun minal fitnah. Parahal in kamatay law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam marayaw din sin kabuhi di hadunya. Marayaw din sin kabuhi di hadunya. Aw nambuk hadis kalupan sa din nasin hadis. Bang sadya imanu siya kaliun niya marayaw. Pikilun niya marayaw in harga sin adlaw mahuli. In tiyan sin lupa labi marayaw din sin guwa niya. Di mana in mapatay in maghula alam sin kubur sampai pa adlaw akhirat labi marayaw din sin buhi kita din di dunya. Ambuk hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anil Husaini radhiyallahu anhu atau karramahullahu wajh qal anil Husaini ibnu Ali karramahullahu wajh qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al mautu rihanatul mu'min atau rayhanatul mu'mini. Riwayat din kan Husain anak sin Ali amin yulya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pamayhuan niya. Law sin Ali nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamatay amunayni in paghali-hali sin taubat iman. Paghali-hali sin taubat iman. Ambuk hadis na mayta in kamatay pagnganan
Lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunay ni in kasandangan sinta ubar iman. Demikian hambuk hadis riwayat dain kan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Namung in Amr ibn al-As riwayat baita dain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sidnul mu'mini wa sunnatuhu. Fa ija para kad dunya para kasidnu. In hadis ini riwayat dain kan Ibnu Mubarak Ibn Tabarani. Lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam in makna sin hadis in dunya bilangguan atau jijilan sinta ubar iman wa sunnatuhu iban paghihinangan sinta ubar iman in dunya. Artinya di siya magbulok binasa atau akan magbatila ulong sinta usog. Sa lugay sinbar iman di hadunya in siya in hasin kabuhi niya sa kaula-ula in siya halom sinjil. Kaya ingatan na to injil in kabuhi halom sinjil kontrol in perkalakatan. Pagkaon, pag-inom iban singkat to marikatan ito kontrolado. Sabiyaon ko halom sinjil. Di makna in bar iman di hadunya bukun sa limaya. Bukun. Demikian maong sadya in kalimayahan sin bar iman apabila siya mapatay na haadlaw mahuli. Ang kanato naghadis sin Rasul in dunya bilangguan atawa batulinahan sin mga tao bar iman iban pagsasangsaan nila. Sa luway na to di hadunya way sinundungan na to. Mag-usaha, mag-inda giniskatan. Sabiyan kita dunya in kita magkaon, mag-inom aw na nakasawa. Pumajat pakaunon painumun damikyan bihan tamungun katamnat. Angkan sa lugay tadi hadunya way sinakasanangan daway. Angkan piapaon sin Tuhan hambuk dito din ang mga nikmat sa lagu-lagu amunin pagtug. In pagtug kabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran suratul Naba wa ja'alna an-nauma subata atau libasa. Libasa atau subata? Libasa atau subata. Iban piapanjari namo in pagtug especially hadum wa ja'alna an-nauma subata. Iban piapanjari namo in pagtug especially pagtug hadum ipaghali-hali. May tayat to. Sabab la sa luway tadi hadunya halom sadya kita kabinsanaan. Halom laul, halom inda giniskatan. So in nikmat dihil ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pagtug. Bang imano siya makatug na labi awla jumukup sa 8 jam maigatin laul na katan pagpati niya. Masannang. Sumagaw bangin siya taga-insomnia, intug ng kajam, 3 minuto atau 2 jam, at least pukul na to biya masannang turut. Sa may tayat to in haadlaw mahuli law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in haadlaw mahuli halom sin suruga wayrun pagtug sin manusia halom suruga way pagtug indi hadunya on pagtug may tayat to bang aun pagtug aun lawan niya datungan kita sing kamatay. Hangkan aun pagtug di hadunya sabab aun dumatong ka tanu kamatay sa lugay na to di hadunya. May tayin hadlaw mahuli halom sin suruga wayrun pagtug sabab wayrun nakamatay halom sin suruga. Law sin nabi na law sin junjukan na to Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nawmu akhul maut in pagtug kay manghud sin kamatay. Di makna bang aun pagtug on kamatayan. Sa bang wayrun na pagtug sa nadlaw mahuli wayroon na kamatay. In maksud dito, in manusia tap-tap na siya buhay sa kaumulumulan atau sa lama-lama. Lausin Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sidnul mu'mini wa sunnatuhu. In dunya ini in hal sing kabuhi simbar iman halom sin dunya in saka ula-ula biasa halom sin jil. Bukun siya limaya in katanya to kontrolado. Demikian in kabuhi di hadunya ini halom saja kita
amin nagbati laul atawakan nagbulok pinasa. Halom sadya kita hinang, way hundungan tato. Sa lugay na tubuhi, way yan. Ang kanaon masaallah, bang imano siya, sumandang na siya, wayro na problema, haadlaw mahuli. Sa lugay tadi hadun niya, di kitang kaigan problema. Problema ito kataan. Inuway asawa, problema mo kasawa. Aw man asawa, mag-problema na isab. Sa pamimaglagshin na pakayat to. Damit yan intaway ron anak. Magproblema, asupay makabak anak. Aw man anak, sakit to, tabi drug addicts. Magproblema na sabihin maas. Amuna to in life na to diha dunya. Sa kuno kita na sumanang, bang dumatong na in, adlaw mahuli. Paiga para kadunya para kasids. Apabila imano siya amin mamutawan na, mamutawan na din hadunya, mig na din hadunya, ampas siya nakagawa din halam sinjil. Kung tumano in message in Islam, in dunya jijilan sintaw bar iman, iban pagluluwas lungsaran ni maghinang, magpatilao. Sumagawa, bang siya mapatay na, bang siya mapatay niya, ampas siya nakagawa din halam sinjil. Ikaw po nito mga umat Islam, in kasandangan na ito bukun diya dunya. In kasandangan matan sintaw bar iman halam sin suruga atawa ka na adlaw mahuli. Dahil sa babet to, nagparman ng Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran ha suratul Anbiya rakmul aya katluan tag-upat basahan yung wa ma khalaqna li basarin min qablika al-khulda fa in mutta fahumul khalidun. Ayat 34 suratul Anbiya. Laong sintuhan na to Rabbul Alamin gaita ni Nabi Muhammad. Wala ko pia panjari in hangka tao den ha manusia. Amin nakauna din kay Muhammad. Sambil amin mari kayo hatay mo rin. Amin kumakal sila buhi dia dunya. Bukun biya itong pagpanjari ito. Fa in mitta fahumul khalidun. Apabila in manusia mapatay na, ampas sila ito dihilan ko kabuhi, amin kabuhi kakal. Amin kabuhi, wayroon nakamatay na sa kaumulumulan. Ngato. Tay maun na to, sa lugay na to, dihado niya, di ka maikid na problema yan. Impyagbidaan sin mariman, di ba sin bukur bariman, labi aula in muslim iban sin bukun muslim bang in bariman in muslim nagproblema ampan na siya balan ampas siya jimakpat na sa makabak siya pahala amin pahala sky's the limit gasing kabay ta suratu Jumar atau kan suratu Taha kana lupa sa Japan atina in magsabar hitunay sin Allah subhanahu wa ta'ala in pahala sin mga tao magsasabar diha dunya apabila sila tandasun sin Tuhan bigay hisabin in pahala idil kanila wayrun had di magbista to sky's the limit ng sinbasa ang galis amo ito yung daugan si Muslim bang in problema iwasan na to atawakan bang kato amin tay kuran tadi at to sa lugay tabi edihadon niya sibura in Muslim iban sin bukun Muslim in usog iban sin babae sa lugay tabuhi dihadon niya halaw sadya kita kaliruan halaw sadya problema sa bang kita mapatay na doon na maiging problema tani in paghinang in pag-usakatan maig na bang kita mapatay na sumagawa law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasuun ang mga sahabat niya mabaya ka mo sin suruga law sin mga sahabat ya Rasulullah wayrun hangkat tao din kamo hindi mabaya pa sin suruga na bang tolong niya mabaya pa suruga subay ko mainlab kamatay subay ko to lando mabaya sin kamatay sabab in surga di mo masud di mo madawhat en nikmat sin surga subay kita labay sin kamatay adlaw mahuli ato ang karatulong sa Rasul sallam hambuk message sa mga tao sumud palom sin surga ubos man in mag-isab hawak tuman sumud na palom sin surga in mga tao surga ubos na to pag-isab in tabiya in bukod Muslim yato na laro panal kakataan
in Muslim ashi atau kan pasif yatto na liado palom sin nakakatan. Sumagawa intaw bariman sumut palom sin suruga yatto sila iya alak. Hindi kato uno ban dia biya hurmatan bato kasi mga long tanang mga tao dakula dumatong ang biubunyugan iban musika na binibini katan. Dia tinhal. Pagsud nila palom sin suruga own message kina Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Tagalog pabaon. Dia luto nila palom sin suruga. Amin kabtangan hikasung sin kuyag si pangatay nila halom sin suruga. Unang kaptangan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam anna lakum an tahyaw fala tamutu abadan. Kung nato din kamu tahu suruga, hawaktu pagsud ni palom sin suruga yan, inhal niyo buhi na kamu sa kaumulumulan. Hadi na kamu kugdanan sin kamatay. Hindi hadunya minsan biariin na inhawa sin umusin ka umapatay yan. Napatay. Sa janji alam sin Quran, kullu nafsin ja'ikatul maut. Tingkatan takanyawa. Ay simu na kan tao, jin, manusia, hayop sa tuwakatan, ingkatan taganyawa manot maslag. Datungan niya to sing kamatay. Atawakan makananam sing kamatay. Basta katan ba nyawa. Sambil in magkakanyawa, amin taga-authorization, kasi malakalot, mapatay na ito. Katan. Sabjan di ito. Di makajari on makapin. Amurain makapin buhi, amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Sa niya. So tayo na sa mabiyat to. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya. Uno mabaya ka mo sin suruga, kabalikan ko. Insambag sin mga sahabat niya Rasulullah. Wayrun hangkata uring kamo ini hindi mabaya maghula alam sin suruga. Nabang kamu mabaya sin suruga, subay kamu malasa makasih hakamatay. Sabdi niyo madawpat in suruga iban sin nikmat halom niya subay kamu laway sin kamatay. Hawak to sumudin mga taubar iman kamu sin suruga. Long sintuhan annalakum antahyaw pala tamutu abadan. Bunalto din kamu halom sin suruga buhi sa kaumulumulan di na kamu dagpakan sin kamatay. Wa annalakum antasabbu pala tahramu abadan. Damikian in kamu halom sin suruga in kamu kausuwan tap-tap na kamu halom sin kabata, damikian in kababayan, di na kamu datungan sin kalas. Hindi hadunya, minsan biya din ayad mo, sinbaran mo, biho mo na yung kata namin chemical yan, ipagpapalisin yan. On waktu, mangunok din manusia, especially yung babae. Hindi to di, bang man magsusungin na dlo maglilingkat. Bas na to na nabisara dia ini. Sa kahaba adlaw Jumat i-insert ta, intaw suruga maglilingkat sila. Dia din lawsin hadis. In adlaw Jumat pagtitibaw singkatan ta usuruga katan harap mat papalas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsud nila palam sin palas yaw pasubure ko simal. Pagsud nila to palawom sa kaulag, mga bakato sumpiton sila, aon dito dampal patu, atau kan dampal palawa, dia spray yaon, perfume. In tiap-tiap sumudat to, kugdanan siya. Pagdagbak sinamin perfume ito pabaran nila, payazdado husnan wa jamalan. Asal-asal sila malingkat usog, magduruhon in lingkat sin pagkausog nila. Magduruhon in durug nila. Inyat to tartanto ang mga usog sadya. Sa kahapad lo Jumat, imbaway hikabin habay. Inkatan, kausuwan halom sin suruga, dahin hakanabi-nabian sampai paka umat-umatan nila. Sa kahapad lo Jumat nung sinadis, matto sila tumibaw, papalas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagkato imbat sila sin Tuhan. Pagdatong matto pala umiat ko, yato na yung katan, amin kakuyagan sin pangatayan nila. In mahal ka dito, bang sa upama inlingkat nila 10%, may nang siya mga 20 pa 30%. Gumanap. Pag hindi ka ito, magsusungin adlaw, maglalaas kita, maglulumi. Di ba? Hindi ito di. Magsusungin adlaw, magsusungin, hansam mo. Dami kanin ba magsusungin lingkat niya. Hawak naman sila makawi pabay. Taan nyo ha? Pag-uwi nila pabay, bakon sila sing kaasawahan nila. Halawang
simbahay. Hawak naman kakitaan nila ng banan nila yato. In babae mahaylan atau masyak. Inusog damikin sa mahaylan atau kan masyak pagkita ni asawa niya. May tayat to. Long sin kasawan nila. Wallahi, sapahan na muhangan sintuhan. Lakadid sidat tumbakda na husnan wa jamalan. Hakalikod na siya rin kamulong niya. Mimiyat ako papalas ito. Namisita atau wakan timi pa matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsusung inlingkat iba't sindayaw niya. Was inusog sa damikyan na haylan. Nasisyakbihan, agun di makabisara. Sa halong po iban ko yan. Insambag si mga kausugan, damikyan in kamo isang kaasawan na mo. Hakataykod na mo din kanyo, nagsusung inlingkat iba't sindayaw niya. Lihat din halal din surga. Wa anna lakum an tasabbu fala tahramu abadan. Benar din kamu tahu surga, bang kamu sumud na palam sin surga, in kamu yan kakal na hakabata bagudi na kamu magkalaas. Wa anna lakum an tan'amu fala taskamu abadan. Ikatu message. Benar din kamu yan halam sin surga, halam na kamu kasambuhan iban ka kalasig. Di na kamu kugdanan sin sakit sa kaumululan. Pag hindi dunya, minsan pa ko ito nag-check yan, every month atau every 3 months yan, di mga taudayahan niya. Saon waktu datungan dasin, sakit. Amun ayat mo ito, kapag kau napag-inom makatan ito. Saon na waktu datungan kau sin, kasakit. Bang siya di datungan kasakit, akabata bago niya, hapartangan sinumul niya, mga kapatan. Aun na sa sakit. Atawakan dumatong yung sakit ka na hawak ko siya malas niya. Amin senior citizen na. Pag hindi tuway pagsakit, way ang kanin suruga kabakan na tutungtuman niya, wayrun parmasya alam si suruga. Wayrun klinik, atawakan hospital, wayrun. May tayat to. Intaw halom sin suruga, di na humajat ubat. Di na humajat amin chekon sin doktor. Di na humajat amin unubay niya, amin admitun siya, way hospital dito, way. Way. Damikian wirun CR. Alam si suruga, way, wirun kabakan mo siya alam si suruga. May ta. Intaw suruga magkaon siya, mag-inom siya, sinindag inis katanya to. Sa di siya mag-intoy, ban siya di siya mag-inom. Wirun kabakan mo kulinari alam si suruga bisindindini, way. Wirun kabakan mo. Intanda sindayaw sindit to den sin dunya. Last. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna lakum antasihu fala taskamu abadan wa anna lakum ini ka upat na lupa sa jako in kamu tahu surga amin tap na kamu halaw karaya wa anna lakum antan'amu tap na kamu halaw sing karaya tekalupan ko sa jabi anas nito hadi na kamu magkamiskinan di na hindi hadunya maglawan. Aun dayahan yan, aun waktu mabangkap siya, may ginarta niya. Atawakan inarta na di mig din kana siya inmig din na arta niya muna, mapatay di mana. Baga inkaraya dito sa kaumulumulan, halaw na sa ko dayahan. Di na kau magkamiskinan sa kaumulumulan. Awya tinupat kaptangan pabaon, mbakato paluto. Sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao alam si sila. Tungtungon taniyo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mautu rayhanatul mu'min in kamatay amunay ni in paghali-hali pag-relax sin mga tao pag-iman. Ang kaning kamatay then sintag na atin yung na to sakit sin magkanyawa sigpit sin magkanyawa kasi namin na topic na bagay bagay bihaon man amin karayawan bang kita mapatay sibo rin bariman iban sin bukod mahukaw kita kamatayan sa aon pegbiddaan in bariman halas minute amulong niya inyawa na di na hagunggungan patay ng katawan ipakita sintuan kaniya insuruga niya iban sinamin nikmat amin tumbas sin amal ibadat na dia dunia. Kasi namin kapangadyan na doon last week atau last 2 weeks. Amin hukaw ni mapatay ito.
tamin unin hukaw dito. Ikaisa masakit yung mapatay. Bukon ordinary. Ikadua mabimbang kau. Mabimbang kau anak mo, asawa mo, alta mo. Mabimbang ko yan. Mabimbang siya to. Amo yat ikaw niya. Damikyan datungan siya buwa. In kabukan na unin situasyon niya bang sa mapatay. Halom kasanangan na bukon. Amo yat yung kabukan sin tao. Ang kanat to, aon malaikat dumatong mo, magkita na dyan na, in pamong nila, Allah takhapu wala takdani. Ayaw na kamu mabuwa, ayaw na kamu masusa. In buwa dito mi susungon. In sakit sin pagkanyawa. In maghula alaw sin kubur. Asubuhon ko sin mong kariban sin naki. Damikyan mula-mula pagbangon mo rin sin kubur. Hawak to paghisab, iban sin pagsud, palom sin suruga, iban sin palom naka. Parakala ito kabubuwaan. Wala takjanu, in parakala lang sin mga malaikat, ayaw na kamu masusa. Imaksud dito, ayaw na kamu masusa mabimbang haming kabin niyo. O nasawa niyo, o anak niyo, o alta niyo, ayaw na kamu problema. Sa masusungon yan, amin katan kami kabimbangan mo yatin, lingkat iban sindayaw niya, labiyat din kakitaan mo susungon. Ang karat to, hanaya sa karatin mo, law si Nabi Muhammad SAW, bakas ko ito bakas na kaya pangadyan last 2 weeks. Paija, law si Nabi, apabila amin kakitaan niya na, hiig nin tampan, hapangatod niya. Kakitaan niya na, amin kaya taga makalang si suruga, inhinang sinbar iman di akato, lando siya to bang biya kato biya bang Tagalog magigil na gigil ba ng ataw so amin makiki lando in kiki niya kabaya na to gumawa na siya magtuwi samay ta in kita niya labi maraw din sin tekuran niya sa pamasawa malingkat din asawa ni kita niya sa pamaalta malingkat din alta niya bay malingkat din bay niya auto malingkat din auto ni kita niya. Faja'ala yatahawwa'u nafsuhu ala an takhruja. Hawak tu man siya nada sakaratil maut. Langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam amin lando in kiki singin hawabaran niya in kabay na gumawa na sa rundun. Dahil nasa mabiat to, pagkasyat to nakalando ni excited gumawa, magbak iban sintuhan, tumtuman niyo. First, pagbak tayo sintuan bang kita mapatay. Second, pagbak tayo sintuan, hadlo pag-isap. Hamuk-hamuk din katutan niyo magkita kita bang sintuan din. Amin, hisabon ko, bistahon ko. Sinahinang mo diha doon niya. Ikato'y pagkita, amin, wala na limit niya, halaw si surugan. First, pagkita, pagbak, sinipon, iban sintag-ipon, hakamatay. Hakamatay. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kakitaan sin bariman in nikmat amin tiyataga makanam sin suruga nakalando in bayak niya amin mapatay na siya mukti. Dan nasababet to ahabba lika Allah wa ahabba Allah lika lando na in bayak niya magbak iban sintuhan iban lando isab in bayak sintuhan atau labi in bayak sintuhan magbak iban sin siya. Bariman bang siya mapatay mabaya siya magbaki man sintuan bang inbaya niya hanggatus ha Allah subhanahu wa ta'ala bihating pagpindaan ta hangkanat to in bariman intungod sila min hukawiyat to katan kita mahukawiyat wayrun den kato hindi mahukaw kamatay wayrun hangkanat to encourage si Nabi Muhammad bang kamu mabaya sin suruga nasubay niyo to kabaya di mapatay. Sa di ka makatay magpatay simbaran mo. Di haram yat to, mamutag kita. Sumagawa in kamatay, suway mo to labi kabayaan din si mabuhi ikaw. Sa tumangad ko sing gantaan. Hangkan law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makiman hadis niya. Bang kau mabaya, bang in pangatay mo matuwas na di na tumay masin nasihap. Asat to. Di na kau mabaya kumita dungo ka makaguruan. In pagpalunok sin atay matuwas yan, wayrun duwain. Butangan mo tubig, masila tumugas. Sunugon mo butangan mo gaso, masila tumugas. Sa in pagpalunok dito, tumtumay kamatay. Tumtumay kamatay. Di na ako mapatay na. Di ara kanya yan. I mean, so pamiad kita nagkubul.
Ina ko mapatay dabi ra kanya. Dumunok yan. Inatay yun. Ang kanyan aun ta umamin sa minsan bukun dosa niya. Halas minute may tayat to. Sabsin buka ni mapatay. Amin sakit ito kanang binasaon sa bisi malaw ta ng mga amin masagaw yan. Binasaon sa. Sa inbuka dito ta amin buka dito dakula. Sakit kasandalan dato. Sa amin long niya bang mabugto inapaset to. Inapatay. Ang kanyan ang waktu kay umamin minsan wala na nahinan. Sabsin buka sing kamatay. Buka sing kamatay. Ang kanyat to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila di na ko mabaya magat hakabayan sin Tuhan inhi pagpataalok mo ginhawabaran mo amura in kamatay tumtuma sa daran tumtuma in mano siya nagtumtum sing kamatay na daran in iman niya wala na kinanaman ng biya din bang biya din hika upgrade sin iman niya kumusog yato kumusog dia ini mga umat Islami amuya timparkala pabaon ang mga tao suruga ang kanya to nasabot dia ini Fadlul Maut siyabot hi Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hakitab niya Sarhus Sudur bisarhi halil maut wal kuburi long niya kalabbian atawa karayawan sin mapatay at ina opposite sinamin mabuwa kaw iban sin sakit sin kamatay ya nabiyatin tao bariman in bariman bang siya mapatay makuyag yung pangatayan niya hawak to halas minute in bukon bariman asal dami muwa halas minute nakalando na to din buka niya sabing kakitaan niya bukon marayaw pagay bariman in kakitaan niya marayaw pa rin siya mikita na din diya dunya ang kanya tulong na kalabyan sin kamatay so kitaon na to kuno hawak to man nawapat ni Nabi Ibrahim. Sunuan na to hawak to kawapat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawak to man nawapat in Nabi Allah Ibrahim, suy sin Jibril ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil in Nabi naghadis. Hawak to man lang Nabi hawak to man min adlaw kamatay na si Nabi Allah Ibrahim, jaa ilayhi malakul maut. Liyaqbida ruhahu. Di matungmon kanya in malakul maut nagpasaru padagbus sa lingkat-lingkat usog in maksud niya liyakbida ruhahu kalna kawaon niya na inyawahi Nabi Ibrahim patayon niya na unin sambag si Nabi Ibrahim kanya unin ayo si Nabi Ibrahim kanya ya malakal maut hal ra'aita khalilan yakbidu ruha khalilihi long niya malakal mo aun ka kita mo atawa aun ka kasakupan mo in hambuk best friend in hambuk bagay laga hipapatay niya in bagay niya laga taw sugyat ng bagay laga um to best friend nakabidda aun long niya kasakupan mo to kita mo in hambuk magbagay hipapatay niya in bagay niya wala nakasambong yung malakal mo way wala siya nakajawab. Wayasud. In hinang niya nagbalik sa pataas. Tudyo pagtupatuan. Ya Allah, miyat to na kan Ibrahim. Salaw niya nahayla na kusin bisara Ibrahim. Inagi na ka ako. Pagka isyara inapi mo bagay, hakatan manu siya hawak tiyo tamindiha dunya. Inahinang niya, inapi niya hinang bagay na Nabi Ibrahim. Pialabi niya din ang mga malaikat. Inagilaw na ka yung Ibrahim, papabaitaan ka. Asal na ito kaya nga mo lang sintuhan, lang si malakal mo tiyala. Kaya nga mo, sa alam na mayari dyan ko formality, mada ko kayo mo umarap. Inagi niya, papabaitaan ako, aun ka kaya sakupan ko, atawakan kaya kitaan ko, inhambok magbagay, patayon niya, inhambok bagay niya. Long sintuan ka nabalik ko mato. Pasampay sa mato kanin message ko. Sa kaulan niya itong message si Ibrahim. Amin diamat to si malakal mo. Long sintuan ba ito yung Nabi Ibrahim? Baita isya. Hal wajadta o hal ra'aita khalilan yakrahu lika akhihi. Hal ra'aita khalilan yakrahu lika
khalilihi. Law napasampay mo to kan Ibrahim. Ibrahim, message in Tuhan. Aun ka sa plong nakita mo. In bagay, hinambok bagay laga atau best friend, mahukaw siya magkita, mag-meet iwan simbagay niya. Tuhan niya to. In kan Ibrahim, malakal mo, aun ka kita mo, then sintag na ito. In hambok bagay laga, patayon niya yung bagay niya laga, best friend niya. In message in Tuhan kanya, baytay siya malakal mo, Ibrahim, aun ka sa kita mo. In bagay niya laga atau best friend niya, dumamagbak ka na siya, mahukaw sa dumamagbak. Dumamagkita. Nah. Way nagtukin-tukin Ibrahim. Una nagis Ibrahim, udnumin ni, kan ikaw lang na malakal mo. Sarundun, kiyaan ninyawan niya mugdi. Una makawa ta lesson day ni. In mapatay kung tumuntan yung kabayaan na to sintaw bariman. In bariman, mabaya siya mapatay din sin mabuhi. Especially bang hipakita na kanya halas minutes sing kabuhi na diha dunya. Amin tiyataga makanan sin suruga. Yep. Biyat to in pagga niya waha Ibrahim. Nagbalik in malakal mo ha antara sintuan di ba sinabel Ibrahim. Wala na nakasarun doon. Sa pagay ni Ibrahim simukat, simbihat to, biya sampay niya patuhan. Asal na ito sa di matukingan sintuhan. Sa formality, may tutut ka pataas. Supaya to, biya mapangadyan makawatan niyo. Nagparain to ang message sa malakal mo, bayta Ibrahim. Uno, aun ka kiyawakan mo sabihin. Amin bagay mo to laga, best friend mo, sa mahukaw siya magkita atau magbit iwan si best friend niya. Sabmay ta, in Ibrahim best friend sin Tuhan. In Tuhan best friend sin Nabil Ibrahim. Lang sin Ibrahim nakita na kumugtoy. Sabmay siya din na Tuhan. Mabaya din Tuhan in magbaki ban sin siya. Kung tumuntan niyo, in pagbaki ban sin Tuhan, subay kita mapatay. In pagkita tayo ba sin Tuhan ito, labiyat tumarayaw din sa naming buhay kita din diha dunya. Dati maksud niya. So Nabi Muhammad biya rin si binantang. Hawak to sing kawapak niya. Inshallah mo ini biya lang ta-experience akong sumdum. Sa advance na sa John. Hawak to man ni Nabi Muhammad ang biya waktu sing kamatay niya na. Makusugin riwayat law na Arja atau Ar-Raji riwayat. Hangpo tagduwa kasubangan simbulan Rabiul Awal kamaten. Kag anak siya hangpo tagduwa kasubangan sin Rabiul Awal. Miyata isab siya hangpo tagduwa kasubangan simbulan Rabiul Awal. Kag bidaan saja miyata siya nabini amin kag anak siya may naat suwo sin waktu suwo. In kamatay niya mahapon. Nakatulimid na puwas na akali si mata suga. Either puwas juhur atau puwas asar. Yan. Nahawak naman namin schedule na si Nabi Muhammad. Mawapat na siya. Long sintuhan na malakal mo katto ko matto. Sa bangkaw matto, ayaw ko umiyan kawaun kinyawa mo ayaw. Negositun mo siya muna. Negositun mo siya. Bang siya mabaya ka anyawa, kawai. Bang di, ayaw. Ayaw ko lumugat, ikaw mugtuit. Yan. Pagdatong mo si malaikat sin Israel, malaikat Israel atau malakal mo pa Nabi Muhammad, sinadlaw kamatay niya ito. Ya sumusin Nabi. Ya Israel atau ya malakal mo. Aji ta kabidan. Abi ta jairan am kabidan. Unin datong mo marika ko yan. Umisita sadya atau ako man na sinyawa. Long si malakamot dua. Bangkaw di ba in maksud in datong kumali kayo magkanyawa mo. Sa bangkaw di mabaya. Di ako miyan di. Mapindayat to. Asal-asal in datong kumali kayo kumanyawa, tumiwaw kayo mo. Amisita. Amo tin-order sin Tuhan. Nau kumat to. Sa negosito mo siya muna. Ayaw mo kain mo tinyawa ayaw. Siya yung mag-decision, siya magbaya. Bang siya mabaya kaanyawa, kawai nyawa. Bang siya di mabaya, ayaw ko to lumukat ikaw mugtuloy. Order na tinataas. Bihatu in martabat iban darajat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, Nabi Muhammad impini niya, imaksud piapi satu. Piapi siya. Una nagis Nabi Muhammad. Lalupan kinarab niya to. Long niya piun kunain makto. Hindi ka ito pagpi siya. Amin, mabuhi pa siya atau kan makto na magbalik patuwa. Ar-rafiqul a'la. Impini niya negosasyon at do, amin makto na pataas. Pinapini niya na in mapatay din sin mabuhi. In Nabi Muhammad sallam. Na, in pagka niya wa Nabi Muhammad, yan advance ang karaya, sila kumang minute, 2 minute.